Još jednu epizodu Minecrafta. Danas ćemo imati PvP arenu sa mojom drugom Amelom. Zdravo. Paruna je spremna. Jesam. 3, 4, sad. Stop! Što? Da, moram jesti. Upomni. Nije ti ovo pa, brod pa. Potop se. Kako se sad? 1-0. A mene tačno izbaca. Ma tačno ti izbaca. Jel su ostale stvari? Još, ali moraš brže da uđe pošto je to ko mene. 1-0, a dok koji imamo, do 3. Tamo, ako bude sad 2-0 i ti me pobjediš jednu, ajmo ići spavati. A zadnja runda je odlučujuća, ako ti budeš imao dvije pobjede, ja pobjedim zadnju, opet sam ja pobjedio, jer je zadnja odlučujuća. Zadnja odlučujuća, ako imao više pobjede. Oj, ja si i pametan. Hajde ti porvalam spava. Harun. Ovako. Hvala, nisi trebao. Ajde, tamo ima drugi. Tamo odgledam smo. A gdje je Haruna stvarno? Hvala, nisi trebao. Znači ovdje još kad pa ti izgleda. Da izgledaš da ću ti pustiti ovdje. A gdje je? Hajde sad stvarno. Da ba, gledam sad. Ahem spavat. Ko se zezarta. Pa, 1-0 je za mene. Nema mača, neko mi ukrao mač. Ljudi, opljačkan sam. Imam ja s nekoga nakopiti. Ja nekada imam ja svega hoćega, ne treba ba. Javni. Ovaj pot. Šta sam kupio? Čokod. Treba tu izaći napolje to. Već smo počeli. Daj sad ne. Čoko. Hoj tom. Jesam te rok. Što trebaš 3 srce sad te čekaj, ja ću ovdje ovaj ti rekupam. Sad dok se napije. Ja nisam to. 3 srca. Koliko imaš ti? Sve. Hajde da skinem 2. Nemoj. Ja ću te 3 onda skinuti. Pa da je onda imao... Kome je gurno? Nisam ja. Skeleton 100%. Kako on, ma nema ti ga ovdje? Ovo ti ga ovdje. Što će on ovdje? Kod hukova, nemoj, hajde. Hajde to. Nemoj udrat hukova, onda će tebe napasti. Hajde da šutam. Hajde. 3, 4, sad. Nemoj bogati. Nemoj! To, 2-0. Sad ako... Koliko ti je ostalo? 3,5, sad je 4 srca. Da si nastavio sam da me biješ. Vidi ovu, hej. Koliko ti je ostalo? Gledaj ovdje gdje ti je sekra. Čuje. 2-0 za mene. Harun, ako ti ovo pobjediš. Biće 2-1, zato što sam ću pobjediti to. Neš. Koliko? Neš, hvala. Igrat ćemo mi 4. Dobro, ako je i oko onaj. Te sam imam. Sad treba sačkat. 3, 6, čekaj. Čekaj! Neću. Pa čekaj, bolan. Neću. Sad trebaš sačkat dok se napuni. Pa dok ovo. Ja hoću čekat. Uf, na mene. 4 srca. Tamam. O ti! Da, hajde umijem do 4. Hajde dođi do 6. Do 4 srca imam. Hajde, govor kad ću ti skinuti. 1, 2,
Koliko sad? Još. Ajde, sad! Dva, jedan. 2-1. Konačno, bar i ja da ga pobjedim. Da. Ako bude izjednačeno, igrat ćemo zadnju. 5. Kad smo odbacio, Bacio sam te pol metra. moj će mač brzo eksplodirat. Koliko ti je? Nije moj oklop, mislim. Pa nije imao ništa bolje. Meni je kapa najbolji. Gotovo. Vidiš. Aj pa da te. Da te dijeli. Da te dijelim. Čekaj, stani. Čekaj, bolan. Čuje se negdje pauk. Ba gore, ba ovo. Jel to hoš odmah fajt? Hoću. Dobro. Hvala lijepo. Jebem ti. Ja! 3-1 pobjedio sam, rekao da 4. Dobro. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.